Specifičan geografski položaj i raznolikost geoloških, geomorfoloških, hidroloških, klimatskih i pedoloških karakteristika izdvajaju Srbiju kao područje izuzetne genetske, specijske i ekosistemske raznovrsnosti. Ovo je priča o nekim od najlepših područja naše zemlje koje su zaštićena zakonom i ljudima koji se staraju o zaštiti njihovih obeležja i vrednosti. Naša prva stanica – Slapovi Sopotnice. Nalazimo se na istraživačkom kampu Novosadskog naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije Josif Pančić na teritoriji spomenika prirode Slapovi Sopotnice. Sa nama razgovaraju mladi istraživači Udruženja Branislav Bukurov. Ovde postoji veliko biološko nasleđe i veliko geološko nasleđe koje smo mi primetili. Pre svega, spomenik prirode Slapovi Sopotnice su i napravljeni zbog vodopada koje smo videli. Reka Sopotnica ovde ima jako veliki pad od nekih 1150 metara gde počinje neki prvi izvor. Te reke se sve slivaju i zbog krečnjačkog terena prave se naslage stene koja se zove Bigar i samim tim ovo su bigrani vodopadi. Takođe, hidrologija ovog terena je jako zanimljiva upravo zbog toga što su to krešnjaci, tako da imamo dosta kraških izvora i kraških vrela. Ono čime smo mi konkretno ovde hteli da se bavimo, pored nekog geološkog nasleđa koje ovaj teren ima, pošto je on pre svega od krešnjaka i vodopadi su nešto što je ovde poznato. Mi smo pre svega hteli da se bavimo turizmom ovog nasleđa. Sem lokalnih ljudi obično ne znaju da ovo postoji i ne znaju da su ovde rute jako dobro napravljene. To je jedna velika prednost. Druga prednost takođe što je ovde u blizini reka Lim i reka Uvac. Da ne pominjem veliki broj manastira koji se nalazi u ovom kraju, tako da nama je cilj da mi putem naših radova ukažemo na veliki potencijal ovog kraja. Ovo područje ima jako dobar geografski položaj, upravo zbog nizine državne granice sa Crnom Gorom i zbog toga što tu prolazi Jadranska magistrala koja ide prema samom moru. Što se tiče, u nizini se takođe i nalazi prirodni rezervat Uvac, na oko 50 km je udaljen od Sopotnice i od njega se može doći za oko sat vremena vožnje kolima. Poslednjih godina ima sve veći turistički značaj ovog područja. Od 2005. je ovo spomenik prirode i beleži se polako sve veći broj turista, međutim to se još nije toliko razvilo. Slapovi Sopotnice, istoimeno selo i reka, nalazi se u jugozapadnoj Srbiji, na samo 20 km od Prijepolja. Reka, selo, pa i sami vodopadi smešteni su na severozapadnim obroncima planine Jadovnik, planini koja je ujedno simbol netaknute prirode i mira. Naziv reke potiče od reči Sopot, a označava vodu koja huči. Sledeća stanica našeg tima – jedino paleontološko nalazište u našoj zemlji.
Paleontološki lokalitet Prebreza nalazi se na teritoriji opštine Blace i stavljen je pod zaštitu 2009. godine kao zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja. Na ovom mestu pronađeni su dokazi koji navode na zaključak da su slonovi, žirafe, hijene i mamuti nekada hodali i područjem na kojem se danas nalazi Srbija. Ceo lokalitet predstavlja svojevrsni muzej pod vedrim nebom i neiscrpnu riznicu vrednog paleontološkog materijala koji ukazuje na migracije faune iz Afrike i Azije. Danas je ovo najznačajnije paleontološko nalazište u Evropi i svetu sa sisarskom faunom starosti 10 do 16 miliona godina. Fosilni ostaci sa lokaliteta Prebreza čuvaju se i u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu i u Narodnom muzeju Toplice u Prokuplju, dok su njihove replike izložene u 18 staklenih vitrina na samom nalazištu. Sledeća stanica, najveća slatina na jugu Srbije, nedaleko od Niša. Lalinačka slatina se nalazi na oko 10 km severozapadno od Niša i u narodu je poznata kao Lalinački đerem. Inače je zaštićena kao spomenik prirode. U letnjim mesecima, kada nastupi period suše, voda se povlači i zemljište oko slatine postaje ispucalo i beličasto, a ta bela boja je posledica upravo nagomilavanja soli na površini zemljišta. Ono po čemu je ona poznata jeste to što je ona najveća slatina van Panonske nizije na teritoriji Republike Srbije. Ova slatina nastaje od vode koja ovde izbija na više mesta i koja je bogata mineralnim solima, pre svega solima natrijum hlorida. U 2015. godine odlukama o zaštiti opštine Merošina i Skupštine grada Niša ovo područje od 250 hektara je stavljeno pod zaštitom. I tim odlukama je za upravljača određena direkcija. Upravljač ima ulogu u zaštiti samog područja, zatim u održavanju, čuvanju, ima ulogu u saradnji sa lokalnim stanovništvom, zatim sa institucijama koje rade i organizacijama koje rade istraživanja i ima ulogu u izgradnji potrebnih objekata na prostoru zaštićenog područja. Mi smo do sada od preuzimanja uloge upravljača uradili, prvo donet je program upravljanja, privremeni program upravljanja, zatim smo doneli 10-godišnji plan upravljanja zaštićenim područjem i na osnovu tog plana svake godine donosimo program upravljanja zaštićenim područjem. Ovde je jednostavno učionica u prirodi, jer na prostoru zaštićenih prirodnih dobara, posebno Lalinačke slatine, mogu da se sretnu mnoge biljke kojih nema na drugom mestu, i ne samo biljke, nego i životinje, insekti itd.
tako dalje. I praktično da umesto učionici da sede, oni će ovde na terenu, u prostoru, da upoznaju sve te vrste. Pogotovo u doba korone. Lalinačku slatinu i sva zaštićena prirodna dobra u okolini Niša i tekako posećuju turisti, kako naši domaći, tako i strani, posebno naučnici različitih profila. Ovde su već bili postdoktorski studenti iz Mađarske čitave. Tako da zaštićena prirodna dobra su izuzetno važna i značajna i za popularizaciju i jednog grada i čitave države, jer mi time dajemo i sliku o sebi, kako čuvamo i poštujemo prirodu i posebno te zaštićene prostore. Prva vrsta o kojoj ćemo danas pričati jeste ova vrsta koja se nalazi oko mene, a to je vrsta Galatella villosa. Nekada je ova vrsta bila poznata pod nazivom Asterolifolius. Ova vrsta pripada familiji glavočeka, odnosno familiji asterace. U Srbiji postoji oko 3600 opisanih biljnih taksona, od čega je čak 600 vrsta u različitim kategorijama ugroženosti. 171 vrsta se nalazi na spisku kritično ugroženih vrsta i jedna od tih vrsta je upravo i Galatella villosa. Ono po čemu je još ova vrsta značajna, osim toga što se nalazi prema IUCN kategorizaciji u kategoriji kritično ugroženih vrsta, jeste i taj što je ovo područje, šire područje Lalinačke slatine, jedino mesto gde se ova vrsta može naći u Srbiji. Glavni areal ove vrste je znatno veći, tako da se ona može naći u stepama od istočne Bugarske preko Rumunije, Ukrajine i u Južnom Sibiru. Neki od faktora koji utiču na ugrožavanje ove vrste jesu pre svega ispaša, zatim gaženje, odlaganje različitih tipova otpada, obzirom da se u njenoj okolini, odnosno u blizini staništa ove vrste, nalaze oranice. Takođe, jedan od faktora ugrožavanja ove vrste jeste taj što se u skorije vreme na ovom području Lalinačke slatine može naći i vrsta Paliurosa spina Christi, odnosno drača, koja preti da u potpunosti obraste površine pod kojima se nalazi i vrsta Galatella villosa. Obzirom da je ovo stepska vrsta, njoj naročito pogoduju otvorena staništa. Procenjeno je da na području Lalinačke slatine raste otprilike, to jest da se otprilike može naći oko par hiljada primeraka ove vrste, ali ukupna površina na kojoj se ona može naći je svega pola hektara. Još jedna od jako značajnih vrsta Lalinačke slatine, po kojoj je ovo područje možda i najpoznatije, jeste vrsta Stachys milani, u narodu poznatije kao Milanov čistac. Ova vrsta je jako ugrožena i procenjuje se da trenutno postoji samo oko 50 cvetajućih jedinki. Ono što naročito utiče na ugrožavanje ove vrste jeste širenje obradivih površina na Lalinačkoj slatini, kao i postojanje deponije na Lalinačkoj slatini. Inače, vrstu Stachys milani je pronašao i opisao čuveni srpski lekar i botaničar, dr. Sava Petrović, a ime je dobila u čast srpskog kralja Milana. Još jedna vrsta o kojoj danas pričamo je ova vrsta koja se nalazi ispred mene. U pitanju je Kampforosma monspeliaka. Ova vrsta je izrazita euhalofita, odnosno vrsta koja raste na izuzetno zaslanjenim terenima, kao što je ovaj prostor Lalinačke slatine. Ova vrsta je značajna za floru Republike Srbije zato što se može naći isključivo ovde, na Lalinačkoj slatini, a inače njen širi areal zahvata teritorije mediteranskog regiona, zapadno od Francuske, Crnogorsko primorje, Severnu Afriku i može se naći istočno od Balkanskog jezera. Ono po čemu je specifična ova vrsta jeste to da ona može na sebi svojstven način da menja reljef, odnosno stanište na kome raste, na taj način što se između njenih busenova može nakupljati zemljište. Ova vrsta je jako ugrožena, odnosno nalazi se na listi strogo zaštićenih vrsta Republike Srbije i takođe je prema IUCN kategorizaciji kritično ugrožena vrsta. Procenjuje se da na teritoriji Lalinačke slatine ima oko 500 jedinki, koje su pre svega ugrožene zbog
oranica, odnosno zbog dejstva pesticida, zatim zbog gaženja i takođe zbog fragmentacije staništa.